Maganaja akiama bamwe bakanju ya kurubanjuri nchekeni bakinyite gikarone kiao gikinene kia nchiru kenda kurombera na kutheria nyombe wa kuruba baba ugite barithithia bobota njira ya kurita mugiro Antone au bakiuga juizanitie na bamwe ba MCs bambunge ya kaunti ya Meru kunyuithia muma Antone au na kinya gote kuoneka utongereria bwagirite bakiorota bobo kwithura bukiumirira Antone au kagitene ukawa kurubaba ni batarite atongeria baberu. Mwandiki wetu Wantito Mukiri wa Mithika na Chiona Njirendiku. Tariki 14 mweri wa 10 mwaka muthiri ukarona binene bya njuri ntekente cia ntiro wandine nkomutigania westi igitira kiatho kia wikirora arari waziri wa urimi ya Kenya Mithika Linturi mungi yo kwa mutongeria na mwaria wa Meru thirikari nenene MCA ba kaunti Meru ibarombero itharimo bya witithia na mbere ngui ciao na muno witithia na mbere muswanda yo kaita kauyura yo ari yo ethatu ya kwevelia governor Kawira Mwangaza tine aje gutwigia mata mirile kari nturi arokoria ene laingoe yetoe kumania nontobwe kundikia kurubanjuri nteke batongereto ne Andriano Aruyaro ibawire batekinya ntero renge nontobwa kiraba wake nikiki na moiro na ntuko yeru ari babuithete kiatho gya kutheria kieni baje mataka njolaji barabega bakathiro akirumike bakendwa ingai bakendwa ne antu bakareka kurumawa bakira wabatwire ndwene Neruare MCS beto vai free. Ora wendo kwenda weta wonka nyonto ya inanete aonke otemu marenge yokothirwe imero njori ncheke ya mero ikothiria mumbayoreku. Yo otejorenge no tekirumbi baikia ko. Kuringana nabo ibamukirite mwerekeria ya koti yeguru Ameru yurayo kwendekithia njuri ncheke watanithie mbunge kaunti ya Meru na governor wayo na araba wite bagaikia riboti kaitene Karakabati. Anabeto MCS itopendrete gavana wetu itomwendrete na MPs betu itopendrete na senator wetu itomwendrete ibareke na ndwa eriware njori ncheke ya Meru kuandwa nete atia ndwa nete atia na twakara bonthe batwira batu bitomaturerare imambi ututonkia boya ne atabo kwenda ni no hawe mamire ne tonto to wonkia twana tu boya atwira kan dabe ke ranyonto bakaruma na bato bere ibete atia ibara ke kuruma ina nyonto kenda bonkia boya teboto ko wo okaite ne koi badurete atongeria bangi baberu na Andriano Aruyaro ayukite kanya kalaina skadera ya mukaririete Solomon Kenywa ayukia kanya ka Josephat Murangeri ya mwandiki munene na Meretie Thabu nwe mwiki kigina bakiwa bateo tambuo tongeria bwa barabara arikuo twitwa muregera garo ne twentakira itwathire muchemera jo no thimenti na tugwatene na imenti winge yonthe na tugo tukurega Murangeri nduri nekorie twalegera Murangeri buru kabo kwenda Murangeri bwe iboko mwenda ete pio tutetekeria twenjori cheke tukinyangwa imarinda na maguya tekweleka tutetekeria kamweretho igakainae kinya kono ikundike na certificate njori te certificate kewe ikundike na certificate ibwega no twa kuringesti ende ibaina rembo ruba inaro itegempe batwa twina rwa koro bechao na Murangeri nche haomba huku makioni na kerenge atechoketa kenjori ote muntu abatu yakende ke ate no authority enjori yokora yambi abechao tokotikaria bunjori tokotikaria bu boni tokotikaria bu na muntu raka ya without the authority augeru atua injori bobwa augeru atua Meru nende chokia njori kenine Meru nende re tanjori are atiro ikora besau ndienda kubwera narua otio ntobware manjori otweka bombe kazegoro neje na kira to manjori atwekete komba mantu egi tarira twathithagia mapindu cia koreta njori enjero twathuranire na mankau twathura mtu tauma kiama
nonto muntu na areo motune nonge na areo mwiro bato tonengera muntu atethojine akoro batigania egembe na imenti. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.